kwahamba ke lapho umkhulu wadlula emhlabeni wayesengishiyela izinto ke njengoba uma wazi kahle ngami ngibizwa ngumthakathi ezweni kanti angithakathi ukuthi izinto engizenzayo zijule kakhulu ngendlela esimanga ingakho ngithi mina ngifuna into okudlala ngifuna umuntu umethu uxakile uxake ngempela ngimenzele into yamehlo ngidume ngakho lokho ke ukuthi mina nginasikhathi ngiyithakathela nje vele straight yamkhulu uyayithakathela straight baba anginasikhathi sokudlala mina mhlawumbe yonke inhlobo yokuthakatha iyenzakala la yonke inhlobo yokuthakatha mntaka baba ekakhulukazi ukuthakatha engigxile ngabo kakhulu kula ikuphoqeni impilo zabantu ukuthi basiphumelele kula ikuphoqeni into ethinta umuntu ukuthi akwenzeke lento ayifunayo yena umuntu empilweni yakhe bukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama ngushepherd wamanqele ngidabuka phansi kwahlabisa empembeni esigodi bathi ngiphethe umkhaya ke manje ukhona la yadlala umkhulu phela lona awuthi ngibhekise nekepisa ngaphambili ngihloniphe le ndoda enginayo amandla ngiyasindela ngoba vele ongashisa istudio sonke bafethu ngiphethe umkhulu u2+2 ngiyazi abaningi bayamazi okhosini endaweni eziningi hlezi simbona into the trendayo nomsebenzi yakhe njalo hayi ngokuthi wenzani mkhulu asengimukele kuPerfect TV sibonge isikhathi sakho ukuthi ube nathi nawe uzoxaya ukuthi ngingaqhawula obamaskandi ngihlezi ngibaqhawula Nkosi yami bese cishe ngathi ubandlululo lo ubanja ngophonto manje cha sibingelele isizwe sonke sibingelele wonke umhlaba bese sibingelela kakhulukazi abalandeli bePerfect TV sibingelele nje sithi okuhle kodwa siyabonga bavele baphila abantu bebone emakhaya ngiyase bephilile kunjalo vele into yaziwa ngayo ukuthi umkhulu uyaphilisa umkhulu uyena owazi ukuvuselela ithemba babembona nje sekulungile angithi lento isiphiwo isiphiwo into osukuzalwa nayo ongeke wayithini ngakho ke kufanele abantu baphile bengibona baphile ngibathintile baphile ngibezwile ukuthi ngithini ngoba ngihlezi mina ngitshela isizwe mntaka baba ngithi lapha abantu bekhona noma ngabe kuphi nakuphi akekho umuntu okufanele azibukele phansi akukho futhi umuntu okufuna ukuthi acabange ukuthi yena impilo yakhe ngeke iziguquke nangelinye ilanga ngoba ngihlezi ngibatshela mina kuneslogan engisisebenzisayo ngithi #angeke kuhlale kunje lokho ngisuke ngikusho ngokwazi mina ukuthi impilo yasukunyelwa abantu kumele basukumele impilo zabo ukuze kwenzeke lento abayifunayo empilweni mkhulu yazi igama lakho eSouth Africa kakhulu igama lakho eminyangeni masikhuluma ngenyanga eyineqiniso neyilapha ngokwangempela asalo umkhulu u2+2 mkhulu utapukapha lo mkhulu namandla kangaka udokotela u2+2 ngidabuka endaweni yaseNgwavuma noma eJozini ngaphansi komhlaba uyalingana ilapho engazalula khona ngakhula khona ngaze ngaqala ukuphatha impande ngo2002 ngisafunda u2 kwahamba ke lapho umkhulu wadlula emhlabeni wayesengishiyela izinto ke njengoba uma wazi kahle ngami ngibizwa ngumthakathi ezweni kanti angithakathi ukuthi izinto engizenzayo zijule kakhulu ngendlela esimanga ingakho ngithi mina ngifuna into okudlala ngifuna umuntu umethu uxakile uxake ngempela ngimenzele into yamehlo ngidume ngakho lokho ke ukuthi mina nginasikhathi ngiyithakathela nje vele straight yamkhulu uyayithakathela straight baba nginasikhathi sokudlala mina mhlawumbe yonke inhlobo yokuthakatha iyenzakala la yonke inhlobo yokuthakatha mntaka baba ekakhulukazi ukuthakatha engigxile ngabo kakhulu kula ikuphoqeni impilo zabantu ukuthi basiphumelele kula ikuphoqeni into ethinta umuntu ukuthi akwenzeke lento ayifunayo yena umuntu empilweni yakhe manje ke la emhlabeni izinto umuntu wenza yonke into kodwa kulungilutho baningi abantu abahluphekayo inhlahla benayo manje ke mina ngiyaphoqa ingakho ngibizwa ngumthakathi ngoba mina ngivele ngiphoqe kwenze exactly lokho usuke ukuzele kimi hayi ngoba ngichanza cha mina ngikwenzela lento osuke uyifuna ngisho ngithi mina mawufuna imfene ufuna impolobela ufuna umkhovu ufuna utikolosha ufuna inhlahla nje noma ufuna ukuphakama nje ngomuthi usuke ufike kuNkulunkulu wazo lezo zinto mkhulu
usathinta leyo mkhovu ngibuya nawo phila baba angikhulume kanje yeah i-answer ithi yebo ubuya nawo phila kodwa kukhona abanye uthola ukuthi bona bazothi asikufuni ukubona live siyakwesaba baningi babaleka lapha ekhaya babaleka abantu ekhaya lapha abanye bathuka abanye bawufakazi nawe ufakazi ukuthi hey usuka unentshisakalo ukuthi ngiyothatha into ethile uze ukuthi lento kuthiwa iyaphilisa inamandla mase ufikile sibhekane nawe sekunzima kahle kahle mkhulu manguze enkulumeni yakho awuthakathi wenza lento umuntu asuka ezela lento asuka izela umuntu ngenza yona mina ngqo mkhulu ngelinye ilanga la sesaba nomkhulu uShobane Nkokoni masibe nomkhulu uShobane Nkokoni uyasho ukuthi isibhamu uyakwazi ukusigomela fana nani uthi kufana nomuthi osebenzisa ileke ngegangini uthi babuye befuna izinto ezi-impossible like kuhlukene funa ukusho ukuthi uzofuna isalamusi noma umuthi awukwazi ukungena endlini uthi uzotshontsha kodwa ubonakala isalamusi lezo akubuya kwacaca isalamusi impela uqobo lelo uthi ufuna ukucacisa ukuthi mangifika nje umkhulu mina khona insizwa esengihlukile ngifuna nje uyiqhelisa emhlabeni ufuna ngicacise kahle kahle mina ngifuna umuntu ophumela obala yes mina ngifuna umuntu ophumela obala ngithi abantu abajwayele ukuthi babhala ama list ngoba uma sebhekane nami umuntu sesihlele esigodlweni usuke sethuka lapha sebone ezinye izinto omunye ehlalo ngibathe ehlala kahle sofeni umuntu uyasukuma omunye uyabona nje malangeni khona ovuke iBP kwacishe kwenzeka ingozi eyisimangaliso ngoba mina lapha vele ngiphethe izinto eziheavy futhi ngiphethe isintu senjula manje ngisho esigodlweni sakhona ungena nje vele ubone ukuthi cha namhlanje nami ngophilile so ekusho ukuthi ngempela mina ngifuna umuntu oqondayo straight mawuthi wena mina ngifuna ukungena kamasipala ngalokho ujikeleza ukuze uzobona amandla ami ngitshele ngqo sibheje ngubaleli ilanga umuntu ngosuku oluthile nizongena kamasipala usebenza inkinga abantu bePerfect TV abathandi bamkhulu bazobhema bekhona ngoba thina ngiyasigcina eThekwini sisasoya esigodlweni sasona izikhale live abantu labo basazothokoza abantu labo hayi asithi phela asikhulumi lezinyanga ngomafosana ehlola emafletini kunjalo umuntu ehlola online zonke kuphela kodwa umuntu asisazi isigodlo lase esigodlweni mhlawumbe uyalingana sobona zonke izimanga uzobe senzela zonke umkhulu usazohlala nganitshela ukuthi umkhulu uShobane Nkokoni uyabuya la awuzichazela izinto eziningi la ukuthwala imkhovu zonke izinto zethu lezo izinto lezi sidinga ukuchazeleka ngazo bazizazi yabo kulezi insuku nokubuka lapha ku TikTok khona leli page engilibukayo abantu bathwalisiwe ngenyoka bengazi ukuthi akusizi inyoka umuntu omunye ethwaliswa ngomndeni ukuthi uzobulala umndeni engazi yena ukuthi icontract yakhe isho njalo ziningi izinto abantu abazenzayo ogobela abangachazi ngaleso sikhathi base ngenile ungenile akusekho ukuhlehla mntaka baba ngicela kufakaze bona abantu yes mina mangunika inyoka ngunika iphila mfowethu yebo uma ngunika inyoka ngikunika iphila inyoka uyithathe wena iphila futhi angeke ngikunika inyoka ungayifunanga inyoka bazofakaza abantu lapha ekhaya siqale ngikufundise ngento ozoyithatha before ngikulaphe ngiqale ngikufundise ngithi lokho okuthi lento eyifunayo ukuthi uyayazi yini wena uthi cha ngithi mina kungani pho ifuna ubeke zakhe izathu bese ngiyachazela mina ngithi wena wazi ukuthi uzofuna usizo mina njengoprofessional dokotela funa ngikutshela ukuthi lokho okhuluma ngakho kuthiwa ukuthi nokuthi umsebenzi wakho yilokho nalokho ububi bakho yilobuke ubuhle bakho yilokho bese kuba ukuthi uyayithatha lento noma wenze njani ngoba ubanye ngiyathi mina qala uhambe ubuyele ekhaya uyocabanga ubuye usuzothatha lento ngoba yazi kubhlungu kanjani mfowethu kubuhlungu ngempela ukunika umuntu into angazi ukuthi lento izobulala yobulala umndeni lezi zinto zawubulala umndeni wena wawuyofuna inhlahla lo muntu wakufaka uhlanga oluyisithwalo egazini isiyavuka lento usuphakamile sekufa umndeni sekugula ingane sebakhubazeka abantu egcekeni sekwenzeka lokho nalokho ngenxa ukuthi wena awusitholanga isikhathi sokuhlala phansi nodokotela wakho so mina lapha ekhaya mina ngifike ngifundise ngihlale nawe phansi ngikuchazele mangikunika inyoka ngizokunika iphila baba mawufuna umkhovu ngizokunika ufuna umantindane mina ngikunika bukhomo ufakazi yiba abantu akufakaze bona abantu ungakhuluma thini ayisabonga mkhulu ngoba phela lezi zinto ezenzakalayo
mina ngizofika vele angikwazi nokuthwala naleyo nyoka ngitshethi ayikulula nje ukuphila nayo kanti umuntu kade asazi ngalo ukuthi inama sacrifices eyadingayo abantu badlalile ngabantu inyanga okunye ngizobaxolela mina bodokotela yes ngithi odokotela banalo iqiniso baba into ehluphayo la isizweni sakithi abanye basishiya sikhona la kwaMhlaba yalingana impela bese bahamba baye emazweni angaphandle bese kugejana ilanguage noma ulimi yabona mawuhluphekile mnumzane uthuka usuvuma ethi umuntu lento leyo uzoyiphakela ngo12 iyadla uthi wena idlana akakuzwa njalo naye kahle uthi wena hayi idla iqanda njengobholotsho niyazi ke madoda yabona ngobholotsho bese wena uthatha ukuthi lo muntu uthi iqanda aphinde futhi athi njalo ekseni iphuza ijuice wena uthatha ukuthi ijuice igazi iqanda umphefumulo womuntu right yabona wena uthatha lento ukhulume ngelimi nangaxhumana kahle ngokwelanguage ngoba ngeke uzuthemba umuntu uthi uzokutolikela ngeke uzomethemba umuntu abantu abeze kithi thina sikhuluma ilanguage efanayo sizwane masikhuluma isilungu uma ukuthi sikhuluma isiZulu asikhuluma isiZulu siqhumane kahle ukuze ingabe suvukelwa yinto wena usuwedwa le bafethu kuyazwakala lapha emakhaya musana ukufuna uluniye kobani bani kozamba wathwala lapha uzodidwa ilanguage okuqala 2 laphana ngeke kube neshot lo muntu otolike ikhona yini what if labantu bahlangene that's a point bahlangene ekugcineni ziyenzeka abantu lama umuntu uzekuthiwa uthatha imali yakhe yonke retirement oyifaka lapha thu imali izophindeka wathwathi ayikho into enjalo umntaka baba ayikho into enjalo uyabona omunye wafika lapha ekhaya wahamba walanda ufudu eNyarib waba nama truck waba right uyadabukisa namhlanje yangizwa wafika lapha ekhaya sekhaliselethwa abazali bakhe sekufanele mina lolu fudu solukhulu ufudu ngabalibona abantu solukhulu ufudu lakhulu solukhulu ufudu yabona sekufanele mina manje ngisiza umphefumulo wakhe lo muntu manje ngimbuyisele entweni manje so angisho ukuthi usizwa lokho ngaphandle angigxeki lutho mina ngoba la siyafundisa umuntu uthatha okuhle ayeke lokho angakudingi uyabona so engikusho ngithi mina abantu abeze kithi thina ngeke silahla abantu bakithi abantu sizobatshela ukuthi kusebenza njengokuthi kusebenza vele iboost empilweni yadingeka abantu abasukume babe nama boost bona omkhulu selapho sikhona isigubhu esingadingi igazi igazi lomuntu noma lesilwane wathatha engeke ngihlabe into ufune isigubhu sami lapha ngiyabonga baba sikhona isigubhu esingalidingi igazi most abantu abaphakeme nabadumile bayazi ekhaya lento yesigubhu esidinga igazi isuke yena lo muntu ezifunele yena lokho lento ihlukane kanje uma ethi umuntu yena ufuna isinkwe esibrown ngizomnika isinkwe esibrown uma ethi umuntu ufuna isinkwe esimhlophe ngizokwenza sure ukuthi ngimnika isinkwe esimhlophe so lento ihlukana kuthina abantu phela bafuna izinto bengazazi yangizwa isigubhu akuzona zonke zidla igazi yabona isigubhu esidla igazi isuke vele sizohamba sibe nenkinga kusasa yangizwa zikhona igubhu yazi ukwenza isigubhu phela bakithi sisazochaza kahle ngelinye ilanga isigubhu is just isithixo baba ngoba lento sithatha iswele normal iswele sithatha iswele kuphela bese kuba imigili ngane nobuchilo nobuthakathi ke ngoba ngigudi ngabo obungena lapha kube yiyo lento ezoshukuma bese idala imanga empilweni yomuntu kodwa sikhuluma normal iswele mfowethu so abantu mabathatha izinto zegazi umuntu uyifunela yena mina ngiyithi umuntu akayikhethele njengasesitolo ngifuna isinto esibrown ngeke bakunike esimhlophe bazokunika esebrown lapha nje ekhaya kwa 2+2 kuyaziwa ukuthi umuntu ufika lapha kosigadla senyama athathe into ayifunayo angidlali ke mina vele anginasikhathi sokudlala mina uma ngithi phumelela ngenkani isuke baba kuzokwenzeka lokho ngalesikhathi osifunayo ngendlela oyifunayo mkhulu uthwalisa kanjani umuntu ongenayo ngisho angisho kabi ukuthi i10 noma i1400 akanami uthi lo muntu uzoba nezimoto uzoba noma fortune uzoba nani yena esihamba nge10 asiqala mfowethu baba uma ufuna ukuthwalisa umuntu okanjalo asiqale la
njengoba sahlula amandla okuthenga iTES Yes. akaqale phela yena azothatha imithi ethithi yokuphakamisa inhlahla Yeah. yangizwe ngithini mina siphakamisa inhlahla yakhe ukuthi yonke into ayenzayo iqhumie phezulu yonke into ayenzayo iqhumie phezulu ngaleso sikhathi ke uzokwazi ukubeka imali abeka imali kancane kancane aza afford nokuthwala ngoba nokuthwala kuyabiza baba Kuyabiza angikhulumi mina ngokuthwala umuntu athi akuthwala iseshedlala mina nguNkulunkulu wakho hayi mina nguNkulunkulu wakho ukuthwala shuthi ngafuna ngilungise ibudget yamalini lokho kwangempela ukuthwala kwangempela mfowethu kuqala kuma 100,000 upward Sikhathi siyidlalela ngo 10,000 baba ukuthwala kwangempela kuqala kuma 100,000 upward hayi udlaliwe ngathi la ezweni angithi baba lalela baba umuntu ethatha into ufuna umnika into yangempela umnika into enzima umnika lento ayifuna ifa lapha kade angithi lo muntu uqhamuka nemali yakhe akunikeze yes uyangizwa ngenkathi ekunikeza imali yakhe lo muntu ulindele lukhulu kuwe mchazele menza aqonde menza yazi lento menza ayibone menze kwenzeke ngendlela afuna ngayo le hey Julile baba ukuthwala akujule kakhulu mase ungichazela nami ukuthwala kujulile ukuthwala kuyesabeka ukuthwala kunzima ukuthwala akuyo kahle kahle masikhuluma iqiniso ukuthwala kufanele ngaba singeni kukho kodwa ukuthwala singeniswa izimo zempilo ezisiphoqa ukuthi siyithole thina sesithwele enye into omkhulu selapho sinenkinga South Africa abathu bomsebenzi abo umsebenzi abantu uhleli sehlele ekhaya unama-certificate ey'ngaka kodwa akasebenzi lo muntu unawo omkhulu waphela manje sengihlule kakhulu angisazi kwenzakalani 2 umsamo uhlupha kakhulu ake siqale la umuntu omsebenzi ukhona bafowethu umuntu omsebenzi ukhona kakhulu ukhona umuntu omsebenzi abantu mabasondele bafuna umuntu omsebenzi ngoba yabona manje angeke ukuthi uyofuna umsebenzi ufune nje ngegazi sekufuna ukuthi ugeze mawugeza ugcobe mawugcoba ukhulume mawukhuluma angithi lento wenzela ukuthi nawe akuwena wedwa ufuna umsebenzi ezweni baningi kodwa wena uzenzela wena ukuthi ubonakale phela nawe kube clean lowo umsamo umsamo kuyindida kakhulu mfowethu yes ingakho ke mina kwesinye isikhathi bayazi abantu ngibuye kwesinye isikhathi umsamo ngunika isikhathi ukuthi umsamo phela awukuphushe uye phambili wena uma ungakusebenzela umsamo ngiyakutshela ukuthi khohle indaba umsamo mina ngunqamlelisi usuyathakatha ke la uthi ume ngakho ke manje ke mina nje uma umsamo ucefeza yazi khona umsamo ongathi awulungisa kuphela 100 years uzufe na uthi ulungisa umsamo wakini ukuqake nemali ziyaphela nje akwenze kulutho la yahamba vele imali ngeke ungibize nje ngiyolungisa umsamo ngoba umsamo mfowethu mina ngifike ngithatha umuthi lapha ekhaya ngithi nanku umuthi wena hamba uyilungisela umsamo wakini ngani ngoba mina ngikwazi ukugqolozela umsamo wakini angikwazi ukugqolozela umsamo wakini emsamo wakini ngubani mina yes kodwa mina ngithiwa 2+2 waphi loyo ungubani uhlanganaphi nomsamo yayibona wona kodwa umsamo kunezinto okwazi ukuthi mawulungisile ngithi mina hamba ufike wenze ukuthi nalapho ke siqale sihlole yangizwa siqale enhlolweni kube ukuhlola kuzoveza ukuthi yini edinga umsamo wakini ujulile ngoba umsamo amadlozi into eyodwa manje leyo ngoba kwesinye isikhathi uthola ukuthi uzothwena ulungisa umsamo kanti lamadlozi akini kade bawathwebula basebenza ngawo babephila kuqaleni kini yangizwa uma sathethuliwe amadlozi sekuyinkinga ke futhi ukuwabuyisa eqale phansi angithi mkhulu selapho leyo kuthwebula naleyo igubhu ngithi yawaphazamisa ukuthi mina ekhaya mangingaba nezigubhu khona ngithi angathi yazaxosheka amadlozi wathwala mase kufika umfowethu omncane mhlawumbe lokhu uthola ukuthi amadlozi awasangene egcekeni lokho ahanjiswa yilezi ayigubhu zabo kuyenzeka kakhulu lokho angithi sesikwazi nokuthi nje mina ngikuphumelelise ngamadlozi akini mina ngikwenzele nje isigubhu sokuthi wonke amadlozi akini asebenzele wena weDuba Rich bahlupheke bonke laba basebenze kuwe bawashiya imoto zakho basebenze emabhizinisini akho kube ngumuntu ophezulu athwethula amadlozi bese uyawasebenza basebenzele wena mangifa mina enzakalana phela lapho usungasena ndaba wemfowethu abantu bazamile behlulekile usungasena ndaba nalutho wena mana mangidlula emhlabeni laba bangemuva into edlozi ayisekho ekhaya ayisekho boyibonela nabo yikho ke usuyafika lo muntu uzomsiza umsamo wakhe kunzima kakhulu ngeke uzophumelela
ngoba kaze ubophe ngani wena kodwa wobuse ku 2+2 ikhona indlela enqamlelayo mina ngiyakunqamlela kwathena umgodi la ugcwala khona la Wekhle ngiyakutshela mina ngiyathakatha straight ngugogo logobile isaluka sempondo nguvuma novume ezizweni sandla sembethe izinto nomhlaba mina akangidlali mina mangithi sanqamlela sose sinqamlela ngempela bethanda bengathandi uma usuhluphekile uzokwenza njani bese yazi wazwafika ina age of 45 impela hayi suye sophelele ushadini hayi suye sokuphoqa ukuthi nqamlele ngoba uzohlaba inkomo mfowethu ufaka ikhumba sukela zigcine la lutho umehluko kunzima la ngaphandle kahle hayi kunzima kodwa mkhulu eyisothinta into eziningi ngalesikhashana sikhulumile ngiyazi abantu leyo kuthwala esikhathini samanje abantu bayibona ngathi yona solution kodwa ngizothanda kwenye yama episodes sibakhulumele nje ngokuthwala kuphela kunjani sikhulume ngokuthakatha kuphela ukuthatha kuyini usuke wenzani ukuthatha thina sikuthatha ngendlela errong kanti ukuthakatha most yenyanga ziyakwenza zonke ukuthi ayiphumele obala kunjalo yes kunjalo ngoba kuningi ukuthatha okwenzayo ukuthi uthina umuntu abathanda ukusho njengawe mkhulu ukuthi njengoba usho mkhulu uthi uyayithakathela ezinye ifuna ngathi zizingelozi masifika ngala egodleni zalo zasithwalisa zathakatha okurong lokho ungayifihli into oyiyo umuntu esuke eCape Town esuke eKenya esuke eMalawi esuka phesha kwelwandle sinama customer phesha kwelwandle asuka azakithi akeze umuntu azi ukuthi la ngiyakhona ngiyakamthakatha ngidlali ngoba ngempela mangithi mina ngifuna ukuthi ngiyolungisa ikhala kini isuke ngempela umuntu othakatha ikhala kini ufanele afe impela ngoba ibona ubuthakatha esibhizi ngabo thina ngoba manje ufuna sikuvikele wena uma uzobuhlungu sukuya kuza kudokotela ngoba ufuna ukusizakala khona nenye mkhulu selapha yazi angazi ngcono ngihleli nodokotela namhlanje bathi uprofessor uyiqiniso yini ukuthi khona izinyanga engawazi ukuthi zithwele ngobunyanga zakwazi ukusiza abantu kanti zigangela ngabantu ngoba kahle uma ucheck ibackground lo muntu lo wahamba oyithwalela ukuthi uzosiza abantu baningi kakhulu abantu abanezinto ezisebenzela bona angazi uma ngiphendula umbuzo impela yiwo basuku baningi nami nginabo lapha ekhaya abanye nje niyabazi baduma umhlaba wonke bafika ekhaya lethu ufuna into yakhe nami nginqabe bakithi ngoba phela ngisemsebenzini nami imali egcineni hayi khohlwa ke into ekhona le mkhulu sikutholaphi ngeke phela kwayishini nombolo ukhuluma into ejule kanje ucathula abantu babephuye effective ngeke bekudinga bazokudinga phela abantu abamnyama lapha siyasikholela kakhulu ezinyangeni manje sodinga usizo and abantu abahonest njengawe siyabathanda okay mntaka baba ongidingayo angangifonela kule number ethi 072 737 8514 ngicela ungiphendela mkhulu 072 737 8514 ngiyafoneleka from 3 ekseni ngiyavala ngo6 ntambama yes 3 ekseni ngiyafoneleka ngo6 ntambama ngisayibamba ifoni angisenaso isineke lapho nami sengigcina izinto zami ke lapho bese ngithi ke ofuna ukubuka imigilingwane eyenziwa yimi khona lapha na kwi Dr 2+2 TV ku YouTube uthi nje Dr 2+2 bese ubuka yonke imigilingwane ke ngibhizi ngichazela abantu ngiyathakatha okunye ngikwenza bukhoma ilokho engakusho bafethu nizweli inamba mkhulu ayikho into angayenzi nganeke abantu abalapha abahonest kanje ukutshela ukuthi ngiyathakatha ngizokwenzelani bafethu asihambeni sekhona esigodlweni akusiza izinyanga zo TikTok lezi ligcwele lapha le games ezilethe ngeke nginilethele ombombayi la 2 lezi izinyanga lezi bafethu ezethu izinyanga awukwazi ukuthi ungahlala emhlabeni yalingana uhlala eJozini uhlala eManyaseni vele usuke lapho niyofuna inyanga eZimbabwe kahle bafethu umdlalo le mali ayikhokha nje ukuthi transport usabhekele ngoba usufile omkhulu akusiza abantu ibona egcineni abayifaka ezintweni buye masekinga njengobusho sekuyinini sekufika umsize lo muntu sebeletha abazali mfowethu ake sibeke kanje singabalahli namhlanje sibazwele wena onento wayilanda emazweni ngaphandle siyakuxaka isiqobo umndeni mina ngiyabakhulula beze lapha ekhaya abeza lapha ekhaya sibathule ngoba bangabakithi iphutha yiphutha siyabaxolela kodwa bayeke manje kushiya la bagijimela izinto ezile hayi bafethu kusazoba mnandi ngishilo ngathi ngizomphambela umkhulu shobane enkokoni njalo la ngolesithathu kwi Perfect TV namhlanje isukile ubabona nje ohlezi ubabona and kumnandi ngitshenile ngayo sizoya egodlweni
angiyiphathi njengasemafletini mina sizoya egodlweni sibone igodlo zabo ukuthi i-setup ime kanjani besiza abantu noma singesikwazi ukuveza abantu ebusweni laba bazobe basiza but umkhulu uzobe senzela yonke into sithi nje thina bafethu umkhulu lo 2+2 kwamhlaba uyalingana uma ufuna usizo nazi inamba la escreenini asibasupporteni awakho umkhulu ukugcina sesivala vele ungala ekhaya sazobuya sengifikile kwi-Perfect TV sengikhona ugogo logobile saloka sempondo uvuma uvuma izizwe nisandla embethizini nomhlaba ngithi kunjalo kusazoba njalo futhi abaphila abantu siyabonga khehla hayi siyabonga mbukelo Perfect TV yalazi udaba ngithi njani nesithando ungakhohlwa ukusupport umkhulu lapho ku-YouTube channel yakhe ku-2+2 uzoyimthola ufice live une TV nayo asisupporteni bafethu njani nesithando